Nongkong ngak wahai senong jangan dengan senong kong lah. Mentah kesni ni don gani ka awareness program pok ka senong jungi hakabai day bat ka jemput sengotu ya ka jemput sengotu ya uni udawai tika. Te hakabai day bat uni udawai tika. Te ngina kaliang ka COVID Management Committee nadu kini ki benai baladep nadu arhajar arpo ngila form bat ngila tray bat ngila persanggon persngotu ya ki para nong song snong tat hadu unu snem te hagan ga second web jong unu COVID-19 te ga snong jungi kala amat kumba san pulai teligi kes bat arngut teligi kes ki bala klat. Tini du kata kapor ngida persang ngikum ka COVID Management Committee ban let na gawai gaying ban persngautu ya ki para nong song snong bakin kloy bat bakin wancekmat ban aya unu dawai tika namar ngautu kum kejempetai jong ki doktor baditang unu dawai tika bala ban yadai ngi yala de ya ki ngasem jungi na unu yang Jepang. Te habang ilit sa kawai pagawai kalongjing jong gini para nong snong te ki para nong snong jungi ki bam patre ban ai tika ya lede kila pen i kila pen pau ki sibun ki dau bat ki jing artin jong ki te kawai ka ba pen artin ki kalong ka khubor ham saya ka ba kila yo i nang ba ki jong ki khmat ki jong ki nak nang ba ki social media te kebaar kajing buteng kajongki don ki baong bangin saai rei nio iba kapor kam up kan kajing unu khyang jengpang unam up ya kapor tingin nak leng jongi la pun slurki rei wala kataru kidang ai daungi kidang ongengi ba insalit insawan skmat ban aitika don pat ki baong ba unu dawai tika ulong dawai ban pun dunak hun ban penduk hun dawai ban penyap hadin habut baladap ayu nu dawai tika don pat kiba nakaliang ka niam Kristen kiba tharai ba uni udei kiba ai nia ba uni udei utau udawai ubam balong la ban ong sik te don ru kiba ong ba kiting ban ai namar ba kamtam haba kilay asngaw na kipalok chungki kibaladap ay ba kadon hi kajing kta jong nu dawai katu kanisni tabag lay asngaw kita kajing batay jong kipalok chungki tikalapen kampun sulu ki bakin wan sakmat tiklaong ba unu dawai un pangingi tinginduk ban litre ba ars nilai sngi dagi tayo tikan long kajing du nongingi nalor kita namar bakani kapor kolong kapor rep kapor thum tempo kapor pengkut ya ki beri sensar bat ikiwe te kidon sibun ki daw ki baki ai te hakabai de bat ki temen ki bempat ai kidon katuk ni temen ki bempat ai te ki ai daw ngi ba ngi nyimpang te kat kerta ka jungi ngile ayu kadon kam ayu ngi bangin ai taw dawai tika tingla persang mabesngo thu iki ba pek ha ka jinglom khna ka jungki kila don ki dawai tika ki baki la ai tika te pila ai te mentapat mlele namar menta dak ka injection te kampang te wat haba pila don kat kani kartaru pinang don kamban im kad bakapor kampat kut te ila ong tongin sa ai hadin habut te re heduk mentaru kimpat ai te kidang don sibun ki parang nong snong ki bempat wan sakmat ban ayo ni udawai tika tina ngina kaliang kasnong ni kentujur ki parang nong snong kamtam nga ko maromba snong tujur ya ki parang nong snong nadu ki long kmi ki long pa ki samla ki bala dap khat prasnem ki bala long eligible to vaccinate bakin wan sakmat ban aitika kenang ba kalong kan pelong ke snong jungi ke snong ka ba sngai bat ke snong ka ba ngila banya im ko ma im hakipor ke bala dap maris ngotu ba kat bang empat kat ba ki ba aitika kidang duna tingin empat ngidang don hapadang kita kajing artin menyelit kai perlok
inong dan peling kita kajing atatin banya mi bat banya litlang tikumta kenang ba kata kajing atatin kajing kan du no ti ngakan tujo rik inong song bakin wan cikmat bat bakin sim yu nu dua tika kenang ba kalong safe yalade bat kalong sengai ring kesem bat kalong sengai ya ki para nong song gibadan pa kajing sinong kajing